engding nerkep hempur sincha sarpo phan mesen pen kachu pon thek ji phan hambrena long bad really ki paman pon CM Torturam rong khang kepin khada teng pen dipu chispong sajira long troxy RCC ringwell mesen pen ki hut pon lapen lang ki jun long pot rad atum pen kachur pajur pon Voice Computer Training Institute Kangpu pon lang pharbis PSI hemalong ia mudram lekthi ari deng pen pe kerom lapen arunadai alu ki pajur pon Karbi Longri asong lang solid lapen englo puri branch atum pen spatir pi ponsi lang solid high school long education awareness ki paman pon juri kendeng angkang pilong asamis high school isivet do pwis bi school building avelang lapen gop provincialize avelang Nizang Karbi Longri district Hambren Hempi Tirigam habe deng zapathu klamalong engding nerkep hempura cinta sarpo pan mesen pen katalon mate karchu pon thek ji aphan mate zoni pa engkora clear ni Hambren along badreli mate pache jenga sai ki paman pon labang so bad pache jeng mate really along so cheng consensi VDC chairman Joy Singro Karbi Honghori amai pu hemari keront lapen ka prek man peng na chitong dunsi labang so bad pache jeng pon asai mesen pen pachun pon program ke deng pun lo nang tum lang dam pulo te dak det kali lo jiri gendeng along sitame bujar lo ma sening kan mang thedung talon pon nili tum la dak sitame na tum dingkan phom ti ken thek long ji aning kan mang ni tum thedung ka talon do la dak kese tum punon ba pini la meda mai tum kese tum la hai ta tum ben cherab rin sini tum klem pon lo tali tum pu dak sik hamren west na su sik cheng apot si non pin na babangke ning thedo bante arjulong lo yesan suta dopo pining pe na bangke asi pining bangke Karbi Long angkang ta katalon ja thai do oji la pen ke lon do chaji putni tum do beta ning ro ki po na bangke da isi area do ladak hamren along ma chinam na ma tuman chona no la so pen dak det kali pen api along do pik do so cheng angkang long tai tum dak lang sumi pi pen cheng lok lang sumi pi rong kor la pen ke lang teng pen umdap rong thung hadim do pen tu bangke ini tum padong do po lang tipi do po rong hidi jolason itu malong padoan asinon ladak det lapu kali kapre kacipeti lo dasi jitu ni ke karcho adema bang than thili ni tumar kilponji athema arat thedung se gaji tong yalam pena kaching ki kaje than ke kem ke dam kimi ke chok aphan ama sela dag bang do po je hempuar klipon po rangsena sarpor klipon po da kathanar klipon po pra tumbang ke kurusar tumasel dolo ni tumbang photrok ason duvet pola bang kan tangde penap arni ko PPSC sine o penap patriye bangke isia bangke hempu mukrang rasia lapen ka ko hinia bangke irurang sina ke thoma bangke dak athan paklang so athan lapen ke plia bangala ke umpilia than hala ke klem ke dam ke mia phani tum penap ingde rong rup chukimpon puwe fits tame mi lang lapen mesen atwar bang akinang sot lason si lumbajong angkang phant rad atum phan ki junalang mesen pen barsa ki pipon thekji phan pura KAC CM Dr. Turam Ronghang kabur ipon pensi dipu municipal board ki parlo lakha kruhini chepong sajira rong along troxia lang he mate RCC ringwell rada cyclem bang thansing kram sa phan pin khat pon si rada cyclem pon thansing kram pas tame labang su troxia ringwell chepong sajira long patang pon pamme pon si rada tum pen same labang so ringwell pen mesen ki jun lang over cycle long pot alang li tum pen ningang sam lapen kachuru pajur pon lapuson rada phan kerapi pajur pon thega pot chepong sajira rong rada tum pen same KSCC Dr. Turam Ronghang lapen rada cyclem bang thansing kram sa tum phan kachuru pajur pon Tamtang ani an ni tumarong lang kabe siksak pig lo la song bong pen dak rong ker aklamalong mata sar akai thon singkram sa lang li CM atun pen singki jingwai pen dai si ring ang thik pilo la so ring pen li tum penang ali lo long lo
la son lan so ta ga lang te bok trai ni tum la rong si chi phong sera rong alu atu pen troxy a ring long la si la son ta si la ring ke long matang te ring na pia so ta si siam sa le thota pu thot ani a chirui do thura na rap thu tha pu si alang panta chunuri la son ta si akla malong la dak ni tum boundary wall nai la pen hem tu nai ji ke na so so lo la pen la son ta si ni tum dak ni tum rong hem tum do la so hem tu bi la so dim pen cheng lok ha dolongan la so dak retaining wall la lang pen kalau lang roi arai masura sumar tilu prote misen po thini tum siksak chingveri lang theulu prote siksak pi la sona hasi rongal dak pathua klam du lata alang tum nara pon pugu matha la sinon pa nukchet na hala pa nukchet lu dan so se mi po la pen tum ta non khela pimbom po fisa dim bi bi pa ni ma pa thiu anu dak la se phil bang le thota nang pa chiklam pi son te misen po la lason si che phong sajir arong long sami arnam kardoma hema long sami RCC ringwel hupi pon si patang pi pon pa mi pen azok alang litum pen sami ladak kabang mondir along kedam ke bang arat atum pen misen alang awar sai long pon lo la chu puthak alang litum pen sami CM Dr. Turam Ronghang lapen thon singkram sa atum pan kachuru pajur pon lapen abang su mondir a hema bang kelapuanat langroi akung kidukok azok labang su ing hanabang langroi nat dam bom lo kedam tang aning kan hut pen sami CM Dr. Turam Ronghang kapu ipon pen labang su alang ten along sampai alang litum pen lapen mondir kedam ke bang apan sami ang bong along lapuanat langroi kidukok azok radatum kedam ke bang ke harapan ke sung dukok lo lasi so banjurable pen pabjin de patang ponji lapen lapunat sami labang dak sami ithir thip atolong kaslam ponji aphansi radatum ban chuning ribon এইটো ৰিং ৱেলো ডনচিং ক্ৰামচাই কৰি দিছে কিন্তু এইটো কাউন্সিলৰ পৰাই হয় আৰু এইটো হৈছে কিন্তু যেনেকৈ আছে তেনেকৈ আছে যোৱা বছৰ তাৰ আগৰ বছৰ CM ছাৰে অলপমান এইটো বৰ্ডাৰ পেচিং কৰি দিছে এইটো মানে কমপ্লিট হোৱা নাই তো বৰষুণ দিলে মানে গোটেই পানীটো ওপৰেদি গুচি যায় সেইকাৰণে আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে CM ছাৰক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ এইখিনি কাম অলপ চাই দিয়ে না আৰু আমাৰ মন্দিৰটো অলপমান কি কয় বৰ্ডাৰ পেচিং প্লাছ বাউণ্ডাৰী ৱাল আৰু আমাৰ এইটো স্লেব কালভাৰ্ট এইটো যদি বনাই দিলে আমি অলপ সুবিধা পালোঁ এইটোৱে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আমাৰ CM ছাৰক আমি কোনো কমিটি বা বাহিৰৰ মানুহ নহয় আমি লুৰুলাংচৰে মানুহ ৱাৰ্ড নম্বৰ 12 তো গতিকে আমি এই মন্দিৰ কমিটিৰ হৈহে আমি কৈছোঁ কথাটো ইমানে আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে CM ছাৰক আৰু আমাৰ ধনসিং ডাঙৰীয়াই ধনসিং ক্ৰামচা তেওঁ থ্ৰুদি যাতে যেন এই কথাখিনি আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে CM ছাৰ তাত গৈ পায় সেইটোৱে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ kedamtang mathi zoni pa engkora ke thop marni langphar MSC consensi ki parlo BJPSI hemlong e mudram lekthi ari deng pent rat atuma phan pe ker om lapen urunade alu ke pajir pon labang supi ker om lapen urunade alu ke pajir pon amalong alu hiaman pen mudram lekhi BDC chairman Noren Killing Buklia Municipal Board chairman Hemsing Teron lapen BLCC chairman Bipul Bora lapen kapre heading ta chetong dul langphar constituency ang kangalong kedu kiduk det tuklem ui chudam di anu kang thong amekawi lapen akeng ketekok atuma phansi labang supi ker om lapen urunadoi alu CM Dr. Turam Rohang kipin khat ateng pensi mudram lekhi ki pajur pon asai keden kon Langfair Ahomosti Farman Karbi Longri Autonomous Council CM Sir Dr. Tuliram Rohang nang pingkhara teng pinila tikok tiki kangthong kaselok mate physical handicap paralysis lason la langfair long doan atum phan sarkar penjitu ke roniya hormu kachiuma pe lapen ke musuri alan lapen ke tarpulin amparta fishery department pen la lan no lata fishery jitu nursery net pini nilitum keron padupon lo lapen ke Oronodoi non-hedjong council pen constituency 3 jitu break up kuridet pen pini nilitum
অৰুণোদয় লাসো ফর্ম কেরন তিনি ইনগুরেশন করিল সিএম স্যার না পিনখাটা ট্যাঙ্ক পেন আসি আসন আসন নিলে তুম কিদু কেলা কারারা তুম ফান কেরন ke pajir ponji pani tum bori ponbomni lapen ke kam punon ason ason jetu development apu thaglam punon muning pena bangani litum homosti longa paching thur asai amuni litum ke klem pangcheng kon lal ini pulang Kidam tang mathizong ni pha engkore ke thomarni anarlo porphai hinia por malompen dukan basi Emmanuel College Dimapur Nagaland along Wise Computer Institute Trainings room number 2B second floor Kangpupon. Ahidul Ramant, Working President Muslim Council Dimapur Nagaland Arideng Pensi, Labangso Institute Semi Ingpupon. Lapen Labangso Institute Bang Misen Pen Saike Perklem Pon Thexia Phans Branch Directors Ibul Hussein Phansi Arpu Pekpon. Karbi Longri Dimapur Nagaland Kachkoy Nodlong Kedu Arada Bang Pibang Putum Jong Charlie Dun Chi Ning Hangli Putam Tik Hum Bidam Chi Phansi Alang Hi Tumpen Chuniri Pon. Sangti di pen presentaran Karbi Longri Abirta. Ide Dimapur manu aru Nagaland manu sabke ekta chotu message ki boli mon dhado ami han ide computer training center chulai ase aru itu do chola do ami han ide youth ke empower kuribuli ahana ase ide bishi unemployed youth khan ase tai han degree to logina bhai ase holi bi kam na pai itla bishi damor ekta reason dhado ami han skill nohoi kam na jane to ajikali mohan do IT background ba ase ikone mohan jani ase mohan idu khali Nagaland logina all over India unemployment la damor ekta issue ekta ase hoili bi moi han job totally nai nikabi nohoi when it comes to IT sector bishi job ase hoili bi problem tadi itu ase ki mohan required skill nai mohan hate apni any website te jaigina apni job search kore ase when it comes to IT enough job ase hoili bi the problem is mohan idu related skill nai to mohan itu problem ke solve kuribuli ala ase aro mohan tie up bi अलग अलग IT firms खान लोदे IT companies खान लोदे ऐसे मोहन तो तखंदो हमेंगे request पता ही थगे कि इनिका candidate लगे ऐसे मोहन company करने so and so job profile ऐसे package भी बिशी फाल थगे IT ला तो पर भी problem इतो ऐसे कि मोहन दिवली ना पड़े reason behind दो मोहन so traditional learn करीना था इदुई ऐसे traditional की मोहन चिकी ना था इतो ऐसे मोहन modern technology lo de upgrade hoigina na thakabra mohan bishi duk pai ase to idu problem do mohan solve kuro pare ase bili do mohan damor ekta unemployment la issue do mohan solve kuro paro when it comes to especially when it comes to Nagaland mohan every year thousands and thousands de graduation hoi ase hoili bi kam do nai gorde bhai ase to idu do solve kura la do ekta rasta dikhi dia nishna ase idu mohala field IT field wa to mohan Karbi Long ang kangalong kedo klim sumora tumpan toklang nar kang thur ponji akhinang sot athi toklang jong si avi liputang ti labang supir thilam ki dudun ki teacher dun dedet ason si manet tu lasi Karbi Long klim sumora tumpan toklang nar kang thur ponji aphan pu mang ponsi Karbi lu charli song lang sol yet lapen englong kiri bronze tumpan spatir pi ponsi mathi jong ni pha inkora pli arni lumbajong consensi ki par lulang sol yet high school along Lukachali bom klim sumora lapen asarpi sa bra tumpan Lukachali akhinang sot aputhak pen tsirok tokamai paman pon Labang suchirok tok amaya long sangpi Dr. Harbika Tharpi Karbilu Charlie song lang solit a branch amai pu mohon terang Karbilu Charlie song inglong kri branch sabrams amai pu jiten ronghang lang solit high school long luthan bang borlang pher lem chairman papu hi Karbilu Charlie song borlang pher branch amai pu sanjip phangchu lapens Lukachali bom aklim sombar tu pen chenglok asar pi sor bra tum pen chitong dunsi labang so amai ar his pidun venti Alhiaman pengen stong duna tum pen semi Lukachali akenang sot lapen ko son ben si Lukachali nang jima pusi Lukachali claim somora tum pan than pajur mi ponsi abang su chirok to kamai mesen pen pachun pon son mo bani theklong so bostu bangke sita kolosor hisap ma mane ko son lo bor I unangi there should be kopila mane collaboration di atong ko in between la guardian tum non teachers tum non students tum non apela public tum mana so bostu bang mane ekilo ke juri bang wi te sab sung ho jise ne ke theklong he seta ko somar ke heng no ne tar juri chupori choti unji mine da guidance ar environmental lam ta dolang la background bhai guardian tum koloma mo inut behni pen ke than maximum labor tum hai ta du pula da
dela si so postu bang judi teachers tum hin pen ke bang menangan chubor i lo extra coaching hai ta claim pula ke mi piklo la so hormu bang ke seta so postu bang until and unless like osomatum pen judi wangwe jeni chupori ji po postu te te la ke uni so postu bang ke de ase bahai so asu so akit he meeting kali jata pi hormu coaching wai asu so meeting pen small di discussion de la so postu bang do nangi la teng do somatum ni teng te hingnu ni ji nak ni ke theklong mang ke he sita no na teng pulote ini usumar phane ni ke hingnu ke ni ke theklong le tam hotel ise awareness la so kabi jo ni polam chotana Intini la gilan ke comment ke pipe di karon la ke isi different ni ke indul government employee pina la seni gilan ke pipe e kupine la payment la hala magasita kanang eson hormu bang ke jar pinon quality education wan ji popolote teachers tuma mindset ke minang ji e teachers are jodi tum aning memi popolote la ke thanon elo somar tum han aro nili ne mek thang mate teacher di nili phan jodi pressure nang period jar pinon ni tum da munit teachers tum di ni tum da munit jodi hem osa jodi memi te osomar tum han nang ke than ga sab ki problem do ko jong hen anam kali ke di ba anam ning le problem do ko ke nil tum da teacher wala nil teacher munit so mo jodi government hen pen matha te la ke mi parje polo bosu bangare employment period pu polo te alang litum budget ke do pu ba frang penta asal hai ko son mo gela ke alang litum se chini la lagi si political statement e sab kolomani la ar loge ni chi jog dun ong tung te la so hor mu bangke sera pite melo ani lihin pere chuni rino so bosu pite te jale punon de la tin teacher pena problems ke bujida alang to my issues ke lan Karbi Students Association KSC Langslet branch lapen Longkiri sub branch president lapen Bolangfer KSC head branch president Sanjip Sangcho sir chutong sinutum lapen ladak Langslet high school long people si labang so mai binang kong maplong telake non kibang ji metric examination 2023 also preparation koson ma lapen koson si la kadu kawe student tumanda pass labji ma la so fan sin tum labang so pini one day education awareness program labang so amai kibi labang so mai long tum alohi sarpo kachup hapon lake Dr. Harvey Intigathar pi fani de hello asin tum ning chethelo labuson amai cherok tok mate awareness education awareness program kibi nutum pini first time lo si ning chethe la lang suliet bolang fer la ben 24 kilo area la education mate loga charli anak thubang paprang popusi lapen kebang jilangan ni samin tum lain ngong phoke sepen jirap jeto bon bomji abang so aga charli anak thubang ke asin tum ladak ako la langsulit KSA branch lapen ngong kiri KSA branch lapen dadak second lop English school la nutum ke thom chilang pen si ladak coaching class special class 10 phana nutum bi pon bom December 1 tarik pen ha February an si bi ponji continue bi pon bom non asi progress mate nutum also mardum han theklong lo je hala education sorry hala coaching class BBA Copen non coaching class B bom kachelar nutum thekpon lo ki thek tome chelar pon lo asi nutum ning chethelo labang so langsat high school long pining the 26 candidates do 26 candidates penta 26 candidates tome pass labji pu sining chethe asi ki bang jilang sami nutum lapuson program mate education awareness program mangke bi pon bomji intonte lan sin dum liligam thet ton dola pen kibang jilang samen an so se pangdang punang labang so amai ke Ambreng konsensi alus sami juri kendeng angkang pialong 1967 aningkan pen Assamese MA School sengpi ponlo bonda Assamese High School kavidet ajok juri kendeng Harvard kacharli ariso izang atum juri kendeng pen kahilo kilometer thongkep su si ansi langhempi rangsina High School thalaban Khiruni PVN High School ansi kacharli aphan dam nang koklo laso jok pen kacharli usumara tumpen sami api pu tumpen pinangan chilowing dudunang koklo labang so lama puthak pen sami kalikelang alam ki ke klangta pinangan dutanglo laso kisung aputhak pen juri kendeng along thengmuchor rimuchor atumpen kedam tang 2015 aningkan pen Assamese High School sengponlo bonse pini arning talabang su school building avelang lapen government mise provincialize avelang kedam tang MAC kilig hostami Assam Chief Minister Abarim Sarbananda Sunwal bent radamai pi along kening jepon tengke juri kendeng havar pan Assamese High School pan prabjin pen provincialize asai deng pon pu silang chak ti chak pondo bonsa pini arnians ta gop atum pen provincialize deng pon PC ahemat ta pabrak thamasun si mandando juri kendeng pen rancing teron Karbi Longri Abirta provincialize ME school Assamese ME school do sta me da high school of join penan osumartum charlie popa beng hoi ti do kok ti
Klasu aja ini pen, ni tum ladak cetong rapet arlengi sarto ben cingki cing waisi, dia labang swadi melong, jong si kemesen tur piji pudoran te high school si seng pinangi pola matalo, si ni tum high school si seng pilo, nonanta suli pomlo, sama ni tum lagi sumang lah lo, nonanta school building bang, government benang kekcelan, pada nang piponlong lelang, asini tum sorkar fan pacini lo, tapi yang cuning ri lo. Akai Dr. Tuli Ramsar fan je nali ninge mepen jiri kene Assamese High School fan ihum abia elding mesen pen osomar tum ko pasar dilong je fan juning rila timala dak arar tum luhan chu yor chot pensi lu ko pasar decide sitame ni tum SMC ben ke dam tangan ke claim ponaian claim ponlo sitame nona poram rangal school building ahem abang ke Karbi Longri Mas Council pen, enle nang rapon poson tadi tum ni ngarong pari. School bang lah hello, je ni tum penanganan ikan ngan pen 2015 benang seng pen, non bang ke lamang so school ke ni tum council recognition sido chorla, nasi lamang so school apa nyong si provincialized ponun poson te mesenji, lapen ke damtang ang hut lah ke party tu campaign hut lah mailong ta paklang pon lo je jiri kene Assamese High School fanta provincialized pon popo lam tipen ni tum SMC tum penangan ni lipu karjang dulu sama non antala bang solam klang tu cerita joini bang ni tum asap su mane ning kibi son sido tukok lo je la masuk school Assamese School pawir dati ma made la masuk Assamese School paling tu ma ning ar lu kibi bang asap su tukok lo ya ni prize eta usare ei LP school পাঁচ LP স্কুল লগতে ME আছে ইয়াৰ বহুত দুখীয়া ৰাইজ গতিকে এই স্কুলত পাঠদান ভাল হ'বৰ কাৰণে এটা ইয়াৰ সকলো এটা ৰক্ষা হ'ব বুলি আমি প্ৰথম আলোচনাত এটা হাই স্কুল নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে আজি 10 বছৰ অতিক্ৰম হ'ল গতিকে এই স্কুল আজিলৈ চৰকাৰীয়ে কোনো ইয়াত ব্যৱস্থা কৰা নাই আৰু এই অসম চৰকাৰ লগতে আমাৰ ইয়াত কাউন্সিলে অতি শীঘ্ৰে এই পৰ্দেশীকৰণ কৰি দিয়ে বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ আমাৰ জনসাধাৰণৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত নিশ্চয় হ'ব বুলি মই পূৰ্ণ আশা কৰি চৰকাৰৰ মই অনুৰোধ